Učimo se slovaščina. Tema lekcije: kuhinjski pripomočki. Kuchynská váha. Kuhinjska tehtnica. Kuchynský časovač. Kuhinjski kasovnik. Kuchynský teplomer. Kuhinjski termometer. Lievik. Lijak. Líz na cesnak. Stiskalnica za česen. Líz na citrusy. Ozemalnik citrusov. Pučidlo na zemiaky. Tlačilka za krompir. Krájač na pizu. Rezalnik za pico. Kuchynské nožnice. Kuhinjske skarje. Cukrársky štetec. Copič za pecivo. Chladiaca mriežka. Mreza za ohlajanje. Podložka pod hrniec. Podstavek za lonec. Otvárač na poháre. Odpiralec kozarcev. Forma na ľad. Modev za led. Škrabka na cesto. Strgalo za testo. Sito na múku. Sito za moko. Papier na pečenie. Papir za peko. Košičky na pečenie. Pekovske kosarice. Košičky na cupcakes. Kosarice za cupcake. Špáradlá. Zobotrebci. Drevené špízy. Lesena nabodala. Kuchynský špagát. Kuhinjska vrvica. Sirárske plátno. Sirarska gaza. Cukrárske vrecko. Dresirna vrecka. Strúhadlo. Strgalnik. Metlička. Metlica. Valček. Valjar. Odmerka. Merilna skodelica. Odmerná lyžica. Merilna žlica. Citkov. Sito. Otvárač na konzervy. Odpirač za konzerve. Otvárač na fľaše. Odpirač za steklenice.
Lievik. Škrabka na cesto. Otvárač na poháre. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaru Luna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.